Ami mo bibia chemo bibia kwa ba emergency Ghana TV so no do for wo hwe ya na se uwe na se broken heart ya sami no do for broken heart yo ebe chewa na onu se bia enye ya yenkonko hwe esu abayo yi su tese ya reho sempa abayo yi kana kusema na esu wo su no Zeni nkasa ni nyemu nyina chese ye broken heart no ena ache na do for coming way ni yangongo temu nsem ene sa enimani Helena ni feedback ya na nse ne de brebre mu isa de mu nsem akwakoye dedwa emu nsem akwakoye bebre resi minjai boy no nsem minjai boy ne yangongo tie ha wanu so esi fast start ye ene abawe nso a broken heart ache na Wasu mani tina eya tini yakuba amudofo mesa kire ma adwene ewe kire bi enti ko homode so behwede yakosi eyeye na what to say Pachonya mi ado me hoye asabre bi a mehu bi asawrewo bi bukon asawrewo ahya wo ma ase wani nyikura wo wiase a wo ba ye ase wiase ya wo ya ase wiase twa wo ma ebe edi asamuada edi anko within Pacho mi di Frida Agbanyaga. Frida Agbanyaga. Frida people enim na fe kra na be starting komo yi. Ena nusu wuro mama Frida tissue man. Ena nusu starting wuro wi Frida. Frida free hin na buy. Pacho mi fi amlaga. Angunaga. Pacho ai. Anopay. Pacho anopay dia boko so nya boko sa. Na ma pacho answer na meka de was a mekano but you ndra masem no mebo to fa kakra na ndra no me si a me ko fie me hia me ma mienu bi na me hia omo no ba ko se enye se be wife na ekono mete ye ba manfa madwa manipa no nti nipa ne ye se me mfi na nipa ne bebo me nti me twa me na me ma mienu ba ko gina me ni na ba ko gina mechi ana ba ko ye se na sister ada na wo yesa ana me se ba cho aden o se enya wo na wo pie fie azrade mu sisi enya atade ya na ehyew entimi na me se ba cho aden ke bibia na o se dia wo ye na enya ada na wo se odi menua be ma eba live sa ana me se me kura me ba ye ni me mo wo bia di se bia ni pass mesi we na mde na ba na ada na wo yesa entimi di o ye no na me de me twifa no so na me koye enti bacho pesa because mama ha se me begu obi eni mu ase na se me be say obi eni fu na be cheche you ni obi eni nchim wo de mama me no ne ba bacho de o na ade o mo ba bacho de ka wasam ne yankwa e de na atwo wo start kra enti bacho de esie nyina ne se me ni be ma bi hia ye 2011 na 2011 no meni na ne nemu for 13 years ni na afedie oso ni mintumi ntine biom me ko ba ebusuafo amane e de ebusuafo efre ni bisa no omu bisa no oni nyina so papa bia obeka se bia se ni se nti na me pese me ni jai no no de oka ne so ni mintumi ntine biom nti ebusuafo ka se te sa de a wo be fa ni free ebusuafo ho nti e wo se senya oba farm ne wo so san de me eba back sa na ansa na no na me wo me maame ho na obe ye knocking na me ba ho no mu sese me maame oni ha no mu sei biu na ebusuafie na yete na oba farm sese maame woni ha sei biu sese edai na ebusua dan nti se be ya sa de akola so ka me ho me no wo baba ako ebe ya sa de ape bi mame na me ni akola ne nye de enkotena na sumu me ema isi oni ske bi ho de so me oba farm ife ebusuafie nti me nsa ko back to busuafie no de wo je ne ba omo kan ya wafa na age amo nti de etwa to osa na ebusuafo hia ye no be ma ne ba na asem o ka ne se ono kra ni sika ye 2000 pe o de ma me se me fa nko se me nyema free wo no so o je ne ba nti ye asa na ebusuafo ne ka twa ne se dia be ma ne ye ni de enchirebuo into opening ne chi sa sika na obo no opening ne chi no ansa nkombra enti okoye ne no ano obi anti ho asem bia bi mbepem ne enti me nso na ma wie tertiary a me ye me service enti me ye me service wie ye no ma church application bebre bebi amananti akode anya asem kwetoa obi enu a wafra me say bia watch application aba na ase bibi sei
enti ya na me ka che be man me send ni message ka try ni say no me wie school a me wo fie enti me sra no nka on de on pe bibi kakra bi ma me as compensation na me fa pe adwuma bi nye me twen ya abuso me ba ko mante moye bi enfri be man ho e na me ya me frɛ no enti me frɛ da me bisa no de asema be man be ka say oni bi wo ho sa message na ma send ni say on pe skip ma me fanya adwuma no oni bi wo ho enti na me nya moye bi enfri ni ho enti say ni ma ba se be man kwasi ya no pe so obu me ni what na sa 10 years e wom se wa hwe me mama ko school die but na me be ko school na nyi se ni be mu enti ma ka che me US ko atefe be 3 years crown se na me be ko school enti wo ka wo se ma hwe ma ko school enti oni sum se ke bia wo de ma me obefa me fe busu efi enti me nsa ko back to busu efi wa bra akwala so ka me ho edan ni so nya me de ye busu adan se mi ma me efrim edan na wo se omoji no mu sese mu di ma han enti wo se me su mi free me ka kire no ka nya me se e ho na obefa me free enti e ho na wo se me ko enti wo ni sum si ke bia na wo ni sike bia de ma me se me fa nkonye dwuma bia enti ba chet enu nti na me de ma se me beda mu no ko we okay Frida na brantie na bema your friend is saying but your friend Felix Owusu Sebe Felix ayadan but your oton phones wo PZ an mu say phone iPhone say wo PZ a e na ono a wo san era ne papa bi adwuma wo Rage on mo number 5 restaurant. Okay enti ushia no na ushia adwuma na wo yedan pacho me shia no na me wie JHS. How many years ni? Pacho 13 years ni. Wo na wo wie JHS no so yedan pacho no so wo university. No wo university. Pacho wo JHS no wo university. Pacho enti ushia no wo nya nwie school. Pacho de ba wo de no wo wie JHS. Pacho wo try. Pacho onu nti no wan to aso ana. Pacho me ko JSS wie ye. Me ko SS wie na nyinsan ni baaye. Enti nyinsan ni baaye na wo se mitine fie. Me wo wie ye na wo se mitine fie ansana mama be ko school bi. Enti SHS no wono e na hwe wo. Pacho de bi SHS wan hwe me ba me wie SHS no me paper mienu bi o ha me ntwa. E na saa time no na e be wie we wie university a wo be ye ne national service. Enti baby ano ye national service no e ho na o ka kire me say me papers in dia mentwa no o ye ne national service wo baby no ne headmaster na kasa e no ma penis wo mo be gi me JHS 3 enti member na papers na mentwa no me nsan be twa ho enti me ko ye no na me ntumi ntwa paper mienu ni nko a na wo se me sa twa ni nyina abi enti e ho kakra no support me na me tro me papers na my final year no o support me na me tro sa papers ni wie. Okay enti eno de wo san ko tro bi emu wo twa all right na je say e wo no education no e wo no de oboa wo kakra e na wo be wie SHS e na wo de nyinsan okay ti wo nyinsan ye no wo tu kotra na so ana pacho de bi me nyinsan na me ma me ho nti me wo wie ye no e na mebusiafo se o mo peso mo ho be ma menene ewo ye adan obra wo ne twempra no na ubusua ni bia ni mu no pacho de bi na ono so busuafo pacho na busuafo meka se ni maame na ni me adan no ne o maame na tie pacho de bi no han ne dan bra wo hu no pacho han nti e wona na wo kro pacho han but na die nti na wo abusua enim be ma wo ne tie pacho sa tam no meka se na menini na me mfe furo ma no e na enye nheda nya bibia serious sa bibia serious na nya mpratwe patwan na ono so am pese wo obekwa ko hu abusuafo na bi obekwa ko chia wo msabre no patcho debi wa ma pressure so pese bi okochia wo abusua patcho debi okay enti wo ne no etwempra no edisi ansa na wo fanyin sei patron say beye 6 years hey woni ne twempra 6 years patron ansa na wunyin sei patron ana 6 years mu nyina na wo busua ni bia ni mu no patcho debi hey na wo ehin fa na wo maame na netie ana na wo free wo kwa abrante no patron na wo wia ho na ekura na patcho debi sa time no na eya me maame ton ade
nti ya na me nyama ni bi ko achima nti me kwa okay no ti obi nche no obi na hair no nti nipa no shop e wo Roman Hill nti bi wo ha me nyama ni ko achima na makwa kofa ho nti ho na ebi wa mra makwata na me ni edi nkomo ansa na mato mechima no so ansa na mabefi na ebi wo nso a omo ote santas nti ebi wo nso a mekọ ho nti ebi wa me wo school mu a ye makwan a na makwa kwosha na ansa na mabefi na 6 years obi ehunu o ma me saba wo papa ti ase pacho me ss na me papa free mu we wu nuanu me yesai pacho me nuanu mu ye emani ye mienu me toso miensa na be ma di mechi okay na wo so okotu utinsa brebe okotu utinsa no pacho me wo wie ye no be me fa ze be 20 me refi ye no ba fa ze be 2015 2016 ena obehu ebusuafo ena ne papa ka say and they say be man person me bet na dey bibi knocking and you no be hu obusuafo no onye knocking nte ye na me wo fa ka cha ni say na adan ena wonye me hu ade preko ena osi wo pese me ko school wie ansa na waye me hu ade nti da no mo be knocking no kra no obeje list e wo mo obusuafo ho say nka me wie school na waye me hu ade ena o man te ne nke bi okay enti ye share free bra wo hunu no a woni netina ya 6 years ansa na wo ba be fefro no sai na no wo treat you asesere mu na te sai pacho na me ne te kama kire me die na ma na ye kama pacho na me ni ntokwe bia 6 years na sa wo be fanyi sai no pacho no wo show kama pacho wo mo sika fam wo show kama pacho okay said pacho no hwe me wa training sa wo so da pacho debi when you do atem pacho debi when yam ya mo nsema nkire wo pacho debi wa anye wa yaka de bia pacho debi na muti asetira kama 6 years no pacho though na mu ntimom ana na mu eche mu betena bo me obe no kini wie na mne ne kwata na kwa de se no wa wo wie pacho za 6 years ni nyina no na wunya ne ntina dan ba ko pacho debi wo besa no na wo kọ wutumi besa no a wudi sen na wotwe mienu na nu wudi sen wo ho pacho me besa na sada na na ya meko me nko sa no kra endi 2 days and 3 days kra no hoda 6 years no mu no ansa na wo be wo no bia nyi se bi by ma ne say ya na munya ready nti bu yi bi gui pacho debi nyi say ama pacho debi adana bo by your family planning pacho from 1 year to 6 years there emutwe se bia mo betena na nyi se bia ma oye die ni pacho ya santini ana wonso pacho mi amre ni ofri asante krobeso pacho ofri kokofu pacho ana wonso ofri anwa krobeso pacho mi fi anwaga pacho de be wo voter region ofri anwaga wo voter region pacho ana wo be kuma se so obetena anwaga pacho ni anwaga ni wo mu I see eti mu ba ye first infinity ane de na wunya enne no entina dan ba ko ya mo be sori abom wo be no aduane ema na die wo be yese nti no esu bi kwa wo ho a ono wo hunu ene su bi nso wo no so no ho a eno so wo hunu ebra wo ye na wo be ye noke na wo betra ne fie no na setra na tse pacho meka sa ashase ni de ne eye but ebedru baby no na one obaby kasa nti ebi wo ha menene wo ho a otumi ye ko sa ubisa na osi madam for me see you mate ubisa na osi madam for me see you mate nti ebedru baby okra me se wo kwa akra e no ono so san ye efu adwuma nti o supply sweet corn eko shop right wa akra nti okra me se wo kwa akra o supply sweet corn ho na me see you mate nti okwa wo frɛ na on peke ebi wo hu kola na wakate no nti oba ya mibisa no so no ye adwuma nti didi mu na me be hu se na oni oba bi eko out mibisa no se nya ni bibia no na me su yu mate nti da kro me wo ho na ofrɛ ye ni sa na ma ne frɛ ye na me peke ye na me ka cha ne se onipa no wada ta ma wo frɛ no be 12 se 1 am na me peke na me ka cha so onipa na da nti ade chia nti ye na oba ni bisa me se na me ni hwan na me so pacho nipa na person ni kasa no wada nti odi ade chia na wa frɛ ye de ebisa no nti ade chia na oba ni frɛ ye no
na be mani bu afum sa den ti an call by wo se me peke ana me so phone si charge e friends na de ni edede na me ne tie na me ka kire wo se me ka kire nipa ne se wada inti ade chia na wa frɛ ɛhɔ ana ntokwa ni nyina starte ye inti ebedu baby no na se be oba ne frɛ na se me wo ha be mani ntumi peke bi wa ji so pie kwa bontan sa na wa peke inti ase ɛhɔ ana ntokwa bi me ntem ho ase bi aba ye ntem inti ono ewo ma na ono abeka kire me se na oni oba ne ye de echo out ba se say de oni ni ho biu no ne ko out before be hu ana wo hu no ne ko out ohu mi na mene ne wo ho no na wo yesa inti echi no no abeka kire me se say de oni ni ho biu ti oba ba ko na be hu se no oni me ne wo ho inti waka kire ne se oni ni ho biu am see you Martina nyame ni mi kwe no ka sa asem ni kire me no mesu be ka kire be ma ne se na wo de wano abeka kire me se wo ni oba ne ni ho bi mi me de mehu mi hu inti prove be no ho de be kire me no so no kre woni ne eni ho bi mte bedu baby kra ma oba no free akra e ba Kumasi hanu se na oba ye nchen honum inti oba ye no e no ka kire oba ne se o mepa ma cho na on ma mi hu se oni ni ho bi inti me de o kan ne meti asa na me su yu matsa waka sa dia mate inti ewo mu a na wasa kofo oba foforo inti edididi mu a na me hu se osa na ma mienu asa akwakonyi nsen biu wone ma mienu anyi nsen one ma mienu asa akwakonyi nsen asa ye 1 month interval one mu ma no e ma ni de minimum evi se ni papa free mu e ma ye ko eyi na se na me ko hu e ma no hu wo mu nyi nsen no de bi sa tam no ma wo ansa na ni papa e be free mu nyi nsen ni de me hu na wan ne ka kire wo because taba woni o mo twempra no wa hunu wanyim wo mo wa hunu enti wan ne ka kire wo ye yase se e ma mienu wa yi sebe ene wo mo mienu awo pacho ye kwa ye na eno na se ye nkomodidie ene ema mete ye se sebe ne mpenafo mienu na odi aba eyi na se mi na minim omo be ye duane woni papa na ye na se na ema oba ba akoka ho nti ase mekwa obi kwa na twi ma adwen esi su ye na se de ba besi hu oba yi ni sebe die mi bibi koso omo ntemu ana na miso mi de minimo so de fa woni to ne ha de ampanyampa edan ya ye de ma ema ne se omo be ye duane se omo ntirem no sa dan ni mu na sebe ne magu oba ne ne ye kwa ye na ase no sa oba no e na si ni niam ye duane ma no anam se na de na obi a ya ba yi ase ya pe dan na mini mekuma ba ko bi na enam ya pe dan se nyina ye kwa kodim na nko a wate wo ho ukọ ya so niam agu edan ya modi ama obi so ntirem ho na woni magu empa a woda so enu a wonu oba na na da sa ampa no so ukọ ya sa na ye kwa ya kra no oba na si ni niam ene we si omo niam nyina na me se ade we de menti ase nti be ya kasakasa bu eyi na ase na mekuma ne ka chem so me de minka ma no ntum ne eyi ase ne ya ba no ma me benye me ho bibia wo ho no mo woni wan taba kasakasa me ne be ma no nti ye na ye eyi ni bibia wi aye ku ofie na me san se na de na ekoso wo woni sister yi ntem wo se aden bibi ekoso wo me ni obi ntem no se ye wa asemu ana nti ye kakra na me sa te se se osani oba fofo obi nso nyim eno di ono na ye ma mi hu Saturday bi na me siniama e wo fie nti me wato na ntade so na oni na danfo bi na me se na sebe mo okọ he wo se ye ekọ baabi na me se baabi a okọ ntumi nka nkyere me o so de me ekọ baabi me ekọ ba nti ho no na obi sabete ho kyere me se mpacho bibi ntumi mfa nipa ni di na nipa ni bete ho kyere me se osani oba foforo bi anyense yo na nipa ni di omo kwoto akole ni di eno so ya kasa saa oye na adwe so kwoto akole ni di na busuafo frɛ no ka kyen so omo ba edi kan no mba ma wontimi benyense omo ba beto akole ni di nso a won 20 no ye akasa by force saa ansa na okwoto akole ni di eno nkoda osani oba foforo bi esa wo ho na nse ya kra no yesi ho no oba na ye de asa wo o hyehye se oba ye oba ne ho ade enti niam be ma ni nyina eche se opeso obu me kwasia because me hia wo na eba nka me ho me no ne nam na me be wo ye wosu ni ntumi ntine bio Matias eso me na me nko so wosu ntimi nye peske mam na me fanya dwuma so wosu ni ske bi ho de be ma me de ye dwuma wo ni bi wo ho
eti yehwe ebra moko ayi no saaba no oba no wode ne bare bai pacho de bi wa fa ma okay wa fa kra na I just say ye na sene de no one saaba ya no na ehwi bomu ene wayi wu ba ko hye wonsa ba ku kache no so to be confirm it say saaba ba won so one na chie pacho okay eti yehwe GHS ene wu hunu no pacho ena woni na tena GHS abe na wo fiese pacho na mo be 1819 ena no so be was say ono so be ni 20s mo adan na uko GHS na wan hweso wawie kofa be ma ho pacho sa time no na me wie GHS me shia be ma na me wie wawie GHS ta wo twa won resource pacho e dia ko SH pacho okay enti yenre woni ne aba betna sa ayaka de we nyina koso wo fa ma na ohwe wo moskato aduane di pacho eno de no oye na ne ba no so ohwe no pacho oba na be ma pacho be ma sisi akra no wadi fie sen pacho 9 years hey wow ojina sai pacho P4 pacho okay enti yehwe be ma isuban na ose woni wu jaye a wa ha no say pacho se me ha onyina ne say obefa me no na eba enka me ho enye ba no onse se udebia wo sori a wo ba ha wonse wani ensene debia no wusu wo de mami ni kan bi sa se eya na die ho yawo ena wudi enti e ma wusu sa pacho de ya me ya ne say na mene ni wo no me ma anya ni boni bia mene ni wo no de wo so ba ye ma be me bia me ye ma no ebi ti sai bobo so ma me me si ni nia ha me ye duani ma ni di o peso ni me da me nka me butu mi ti se bia me mpeni ana se bibi me peni mo ne me da we nyina echi wasa kofa me cha kofa oba foforo na ye wo odi mi afem no enye ni nyina na metumi aka wo no mo ya no wan ka de besi de ya hu ani e wo bi ti a wo beka sa ne e wo kra wo asam no me hu se emu nyedu enti ma ye hu yawo no odo wa famu no eno ne asam no enti so wa ma ye hu yawo ne dia ma ye hu yawo no because wusu enti ase be ma woni ne tie na wo ye bibia ma no kama wusire ne ma wonu aduane ma no wosi opese one wo da wo nchocho meboa na dudu obi opese one wo da bia no o de ma no pachai wo pene de bia week no kra o de be ma no pachai on complain pacho de bi because wo do no no wo de wo fa kwan we so enti ma ye hu yawo no yawo do fa mu no pacho ashase na me ni wo ho no ma na eya no wamia wabie wo me kakra no pacho me ni wo ho no ma na anwene ho da se obetime emi se because na yete kama ana ashase no so wa anya bibia ma me hu se bia na ompese woni me betena na se na ompeme na echire na ase o kachem so ni me ntumi ntina bium no ase mo ha metwi ma adwi ko echira me hu ni se ashase ni nyina no na wo ni trim se enya ade o obeye me ho ade na se enya ade a oni me betimi atena nso ka na no tumu e mo ni metena ya ma enne na mewi asha o ka kire me se me school no kra me ka chen se tertiary no me nko enti ka me pe vocational school na sense anu adwuma bi ana pe me ka kire me se school no zama nkwa enya ade o betimi me ho ade ana me pe ne so na me ko school no enti me ko wie na fe na obeka kire me say oni me ntumi ntine bi me bisa me ye de me ye bia ta share ni so na re o ba try na ni a problem ben na wo san because GHS no wo tro ye ni bi wo a wan pass wonu na sponsor ye ma wo sai e ko tro ye remedial CB na wo twa ye na wo de call SS no so ni say wo boa mako Debbie SSD ni bibie wa moame and wo be wie SS no na tertiary wonu na be asaya show mpo na aso wonko
na wo so wonko ene wo no asese wanko tertiary onko school na major ena wo ti ase no wo no ahwe tertiary na bibio eye wo say abranche no open up because ebra abusua ko hia ye no wo mo bonu a wo se nya hwe but enye hwe nso an ko ntumi moka wu because tertiary who call how many years? 3 years. 3 years. Who investors are 3 years. Onwa book onwa na beto meboa. School fees onwa na etua. De mu be yin bia handout onwa meboa. Menti o ma me nkofo na etie. Onyi so yi ame wo mu be si. Bachoy. For onwa na hwe 3 years no plus wadidie mu. Oh there is something hidden. There is something hidden. Sebe bibi shaw. Tie wo se wo bia ni de kire because we dia can't think far. Bema no wo invest wo musa. Se wo wie gya wo ma bema fofra ba befa. Enti me Frida kakai wutim yehwe. Kakai wutim pa ebia na wo ye bibia okwo ya. Ana ebia bibi wo ho a enya wo ka na wuntie. Enti kakai wutim ni mu da. Entokwa ne si ye no de fa mu. Kwai be so no fa so ka che wo se wontumi ne wontira biem. Pacho na ya homache na me friend no. Ana me bisa ne say se na se de niama no ye ne menti ase na. Niama bi te say. Ase ne suban no da ne di no kwa adwuma wo mante me bi ho ba no bedidi a no wapie gisa de kyen ansa na wabefie. Ebi otimiti na bonten a otimiti na bonten ekola na ade a che no so. Enti ahomache da kro na menya na me ka che ne say se de ekos ne menti ase ade mai ni boni bi ana. Se mai ni boni bi na minima won kana se ya chop akra mapa na chop. Ono so me nye ni boni bia no no kwa no wo twen se me wie sku no waka chem so ni me ntumi ntine bium na se mia maka dia endie me wie a obeko mebusuafo akwaka chem so ni me ntumi ntine bium enti me wie sku a me mpake me nyama na me ye de na me nko na nyame ni bikwe me ye de me ye bia se enka dia ma ye no nka ncheme na me mpa na acho ana me nko po obi kra no ye de no be pa acho ma me bo se me nye hwe oni me ntumi ntine bium na die ma oka say oni mintumenti oye bibi ase oka cha me say oni mintumenti na biem se me nya be ma na o se me pa me mpene wa bra woni ne ti dai ba ko pa chon sa na oka cha me ti sa da na oka sa asem na nwumre opie ko ba ye no ana oba ye so oni me beda ana me say na dia wo pese wo bu mi kwase a na say de waka tra me say oni mintumenti na biem na me nya be ma bi na o se me pa me mpene wasa ba sa woni me ba beda sa da na de oye na ehye me pan enti oka so oni me beda mampeni so oni me beda enti eno so ka ho eno oye se oni me ntumi na me mpake me nyema na me nko chenchena ama ni frɛ me wo fa ba ku bi ka cha ne se o ma me 3 days se me mpake me nyema freedom ho na me odemo na se bibi tumi a emo busiani bi an frɛ ni bisa ne hwe na se bra wo lose interest our relationship mu no na oda so ehwe school na wo nwie free time ade ni chance ni de wan hwe me bio enti me final year ni de me anam hwe me ho akopim se me wie okay enti final year no o hwe wa be si final year no ebu no na o final year no mu no no ka che wo se o tumi ni wo nche bi wo nya be ma fofra bomodi anefa wa bra obe so no nti dai ba kum da dai ba kum eyi sika to wo ma o de try bia ni die ana wo ko ba ye o se o sai no wo ba be da okay na mi bo ebra wo hia no ma ne hunu se o ma ne hunu try Pachai na busuafo nso de busuafo anim ojili Pachai wakasa tia ne busua ni bi da ne maami ana ne nuanom bi wo mo ano atia wo mo da na Pacho de bi krensi da okay ebra wo so ne tia no bia wa wo niema bi wan complaini se bia fa chami o bia wo ni hu ni ebia bibi se wan complaini am obi am won pakra ka chew ana no won ta nka bibi sa chewa Pacho me onka bibi anche me saada e na se me ye bibi na saade ni manye ni yi a o ka kire me ebu ha me ye aduane ebi wo ha me ye aduane bi anchi ni twem otimi ka twem se o we na waduane anchi ni na ye twem ti next time o ya no wa hwe ni yi ebu wo ha se dia me ye bia se me ye na se enye yi a na se nko yi a o ka kire me se ade na wa ye na enye nze ya wo ya na wa ye ni sei Pacho me ye bibi na enye o ka kire me e na ono so ye bibi na won so won pa
what to be catching? Patron, maybe I was say free the warrior no. Patron. Come on, my you must say your phone na other. Na mumu obi to be funny young phone. Patron Debbie. It's a year on the phone no by local phone. Patron, Sadana me funny phone. Na ya machine na nipa ni frɛ. Enti eringi ye nprekupe na meniti ye na me peke ye. Bete wo se nipa ne frɛ enti me hu din no. E na me peke ye na me ka kyerɛ nipa nada. Enti ade chia na wa frɛ. E na nipa di bisa me se me ye hwan. E na me se o won de nipa no hwehwɛ no wada enti se ade chia no no afrɛ e bise nipa no. E wono ba bie no na o suspect because me say enye de din kania ne phone ringi ahimrachi a wanfa ebia ne phone ta bele ahimrachi aden na sada no nko ade wo ye se ma mempeke call Pacho ehoni de enye se ma sheda se me peke call no na madan ti call ni ebu omu sa ne meniteye enti mi hu se nipa no wo frɛ eya no frɛ no no e na ma me peke ye na me ka trend se wada enti ade chia na wa frɛ na woni nipa na akasa enti nipa no so hu se me ye oba no e na ma ono so frɛ be ma ne bisa ne se why na ofrɛ ya homachi na oba bi peke ye na ye hwan enti ehɔ no na be ma no so di ebufuo ebe ka che me sa de ntia ne phone e ringi ya me peke ye sa da na de me pa na cho se me ya sorry say ebi nsi bio and the yes ade obeda me se no fa ne phone into silent because wada homachi na wo phone e ring ya na e disturb enti me sre na enti me sa da na me pa na cho ma ne G2 now say oba be worry what and now wo no pacho mi hu ye why na kan pacho mint me fan untumi but or prepare so be worry okay and na be man so ma me so munim say no na wo ho pacho asem we nyina si ye no die na be man ma me ne na busia no e ka de afa ho pacho nyame ni nukre ne be man de ekoso wo me ni ntem no be man mbo ne mame amane ba so ma me ni so no na wo ha wo ni net dan kra ba kwa wo ne na wo pacho wo ni se wo ne oba wo ne ba na kwa mu pacho enti se BBC a aje se me na me frɛ ma me na bo na mane anse na ma me ne hu se BBC ekoso enti ebedru ba bi kra ma be ma ne ma me ne ba ye ho no mani ye be kasa se de ekoso no ne nje ho be ma ne ene ye be kasa se de ekoso ne nje ho na ye tena ase a che enti ade enti na wo se ye ma nyama nkesinkisi bi eti ye ntem ema ma me ne sa dan de ma me ne ene ye be kasa ofre me ene me kasa ye frɛ be ma no so ne e kasa ene ye bompa ye crown sa na wo free ye nche ko o ma me patron ne ma me sa dan no ne ye bompa ye crown sa na wo ko ene o ka che se on person beti se bibi wantwi bi esi ye ntamu bi on person beti sa ade ni bi ena me see you mate enti ase ma me ne bai na o ko ye no na ase so na ebu you know maintain me once na eda so wo ho ase ewo mu a ebi wo kra oba no nyama we ye ntine bebi ana me ne be ma ne tie no otu free won mu ko han da wo bebi e fa ko ada so be ma ne ko ho be wa ma ntine na me ni bebi a ote na me say another na wo yes wo tu free me say yakọ bebi okọ ye bebi a wo kra kire me wo otu ja wo dan nim pacho ya wo ne timu no ko han dan foforo ko han dan foforo otu free dan ni mo ekọ ho no mo e ma me ka chense ti bebi a wo no so so woni ma ko kra ma me ntra ken mu kra e ho se e ho si kra na me konye wo se de bi wa wo be ye wa ade se okọ ho no ko han dan ho no ne oba na one na wo foforo sisi e obe ye ni ho ade se no ne oba ne na ye de e wo ho no mo enti yes na me se ade o ye de me ntia se no so be dane akasakasa sa na echire obe kire me ho no ma anya me ni me ko bi sa da na me ko ho no na ho aye ba se na me si mi siesie mpa ne so me siesie me bobo ne niam na me ho ma pant mienu na night wear ba ko ena me se na wen so ye hwan dia e ma dress mienu ena night wear ba ko afra ne omo si niam na gu mpa ne so na eno so ka ho enti na me sa ne se na patro na wen so ye hwan dia oso yo obi na woto ma ne na woje gu mpa ne so obi na ton ma no ono na wato wodi ko ma obi wodi brawo na egu ne mpa ne so na me say
me hu ade mu no a me hu ade ya yunsu so a me hu we me tumi say e obi na yusu na we si woni ama nyina na e ka ho ti aye dada kakra aha kala ben pacho me refi kala no eso ana esa pacho eso kakra ase eye mpanyifo eniama na se nipa no oba no kro mbeso a che ho pacho ai bat ne so pacho ai enti eye no na me kacha ni say we de me mfa ma no nipa kro na oso de koma no o ma ye nyina ye nko no fa de nche nipa ni nze na me hu say obi no toma no me ka asane ni bufu ye na me say se ni bufu kra me mfa ma no enti me cheche no robem na me siesie de mo na no me di sie ye enti me ba kote na me fa ne mo na me de baaye ana 90 ani nyina me cheche robem na me de ba fi ana me kanya say sa ade no wan che me de ne de ade oba ho obeje gu wan che me mfa ma no eno so be dani akasakasa na onu gya ye chedi na mesu mi gya ye nti ade ni bi di sie ye ma me kra me refi sa asem ne kra nti wo mu a ono aba ho no mu a no ohwehwe opeso ohu be bi ade no yidi kwama nipa no nti ohwehwe ya na obehu ye nti sa ada na ohwehwe ade ni mi hu ye oyi ye nsu mi hu ye ba me na mankasa nti aye ye wode mu a na ofre nipa no na obo nipa ni di se won hia no wa ha na wodi ade ebe ma no wono so ya fa address oba foforo fa address ya kogu baby be aboso me enu boso me bacho edru wo se ko jeni dross ana ofre nipa ko ni se won hia no na odi ade ede e ma no nti o ka asa ne mama dwe ba no se mama dwe ba se ye oba no na ofre na na asa nti okoba ye no na ade ni nkran yi bi ne mama hu se wodi ade na akoma nipa no ena ade ba ku bi so ade na oba no so ye no de bi na me ba na yare na me di ko asukwa children's hospital ena me ba no so yakra bia metani ni di nkomo pa na ade a emma me hu se woni oba ne ko out no ede na me ni me be pie koto ade ena be bia meti so student wo ho ena so mo preposition na mo de omo ayi ni bebo ho no mo nti ye na me ba ne ye se ma hwehwehwe ena obo odin no na ne papa adamfo ni nipa no na me se sa me kwa no medikan ati edini saba na me nim de wo ne papa ne ntem enti papa ni ba ya me kan ne dia papa ni be kan ne se erade no obo mi ba ni di o se erade no obo mi ba ni di wate me to na am se wate o to se da wo ne wo bibi ya na o so de bi oni ni bibi aye enti se e na kwa me ka kire me se papa ni so wo nim na so hu bibi ya na so no ni ko be me o ka kire me o be bu no nti eye na mene ni ko hospital ne so no ye ko asukọ hospital na ye ba nti ye ba na me so ma me fa to nso dwom na me nkoto ade ye na ho aye ko na akra ne ye se ma hwe ni papa dan fu no obo ni di no ni o mu store ni na mba ne ye ko enso na sister net ho sister ni hu mi na ase bibi to ne so na o se na obo mi ba ni di o ma mi ni ana na o se ai ena me me chia no na me ko ena me ko amate ye se wa cha ni donsi woni bibi na me ko me da sister na se me ko me bia ka kire me se wa cha ni donsi woni bibi na me da ase ena ye de ye twa mu ko me se ma ye ndu fie mpo ena me nya ko me phone so se ye se me se ma ko girl no ho no mo akọhwe bebi o na me pese me ko ye girl ni bibi ena me se me ko ye girl be bibi nipa no kra me ni mu no me ma te ni ba me ni nipa kro what is up be ma woni ne tie mpra ba mi hu ye girl no kra me hu ni dan ja de ntina e wo se wo kasa nti bibi fe na me ko nipa ne ho e ko bisa no ana nipa ne so me nja ye chire di no no kra no no ni di no ni me be ma ni di nkomo na o ka cha ni sese nti me ma me nkobo bibia so nchire be ma ne so eba ni embeda ne ntokwa bia na me kwa de me ja ye chire di na me ja ye chire di kra nti eno so sa nyama nketi we nyina ka ho ena ma be ma ne ye se oni mi ntumi ntine bi okay e do be ma ne ka so ntumi no ntire bi na onya do ya kofa na enu ti oba ho a woni na no eye eno nko a anasa eto amu a kobum se mo relationship no agigye ana actually wo boto wo ye ma fe wo ba ho a na wo de ma no pacho free ho no de ho na bibia asa ho no bibia start ye to no wan hia biem debi be pe wo ne pacho debi na je se mu ja ye no muntam eye basa ye nya sai pacho 1 year ni last year November na ade ne start ye me fa say starting from October it's maybe last year October maybe me national service now catch me say me free dem ho no normal me 3 days me free ho e ma me free ho
enti me free on me niam da so be ma ne dem amenze sai oh na so no so to free ho ono watu free ho no mo na wa lock down no ada wa na won ko sesa ya na say wa lock no wunya kin ko bie fa sesa no ema pacho de ne say uzo o try to make a chem to ma me 3 days say me free dem on say yes no me di akura ne koma me maame e won kran say akura ne ntina me mama kopim say ye be ka asem ni because me pese say ye ka asem ye akura ne so be ho no wa betete nsem bi sa enti me ko no man kra wo bi am achi na me so na me di akura ne koma me maame ene no so e ho akasa kasa sa de ntina me di akura ne ko aman kra no say me di akura ne ko bi say na me di akura ne ko na me di ne ko na bibi ko ye na why na me blame no ena me so be ka je say o threaten me ka je me say o ma me 3 days say me free dem no no so ye say obeji akola no kwan bia so obeji akola na ye ne ba onye me ho ade nte ba na ye ne dia o ka sa asem no mebusuafo ni mebusuafo ka cha ne say wonye me ho ade dia anwafa me wonye me ho ade ba na nya wo dia ono so o say kwan bia so say court kra o de be kwa ma waje ne ba nte ba na ye ne dia wonyi ni sa branch wo da so do no ti na wonye wa adwene se woni ema no obekwa akoyie no because woni mu say bia ebeye yie 1 year dia ache pacho enye ne sa wo don but abrante de order so no kra de wo pacho de bi wonyi ni wo don me mpeni bi wo mpeni bi pacho enne wo di dwato aba say bia de oye bia facha no koye ho ade awo awo bonsam na dada no pacho me jintu mintio pacho me jintu bi odonasa pacho ati wani so pacho but woni ne tie so de na wo don no pa meboa pacho wo do nyina akodi ne ho ade bi wo ho e wo so ka kire ye de ma wi esu no e broken heart no e na adane wo su da bia no ana asa de broken heart ya na wanya broken heart Frida wanya broken heart adan wo no ne be ma o break virginity ana pacho Frida nie Frida we di obwa and you no ne break virginity pacho yo na sabe ne break you enu tira show sa no na sabe ma wo no a break you na wanwa wo kofa ba foforo enu na a show sa no na pacho na man na nwene wo da so beti because so beti eja pacho because me need to on me nya ni boni bia ada modi moja fra pacho da bi na wa na nwene wo da so beti bia eja wo no Bible ka se be ye fia untu ni pastor no wante wo ye Bible awade akra ye relation ye adamfo o awade whatever ya yonko fa bibia betimi yesi ana wo ja wo nyina na wo de to wa say bam because wo so ndie se wo ba ya wo konyina esu sa ana say bia wa ma wo yinyin say bebrebe atoagu ana wo sister tell us the truth baby no kura bi se bia no ye hunu because ye no nyina anyo mo breaki ya me wa wo no shi yansu sa ana meboa anyo mo enti sister bibi wo na mama you ma bacho ade ma me ye de ma me ye me ya kese ne se oni obi be hia na ne na wo na wo baba ako ne we gya ne wasa kofa be ma foforo eno ni ade a ye me ya Enti me ka se ne so oba obesa ati ase na ne na tell because oba ni nti umbeso obesa yakwa ne bema foforo bi akwa ana se de me ni ntine bio mama kwa nda me ni nua ba akodi ko mo e be friends abe because yan ko relate ya ka se mo ko relationship bro tamu tiri ni nkwese na ma resu na dia kwa kwatra wo se bam na dia kwatra wo se bam me pa cho se ya chemu wo kwa ni wa jai dodo no awo fi 100% no me pa cho wo kwa afa wodi amma be ma 15 dollars of 15 kwa san so dia ni say and then man ye da wo mo so nye me ma no rely won nye ye wo bia nye ye sister fa wa adwene kwa na ja akoma no a mo di ko relationship mu no I know a day be ma wo fa ba we sister eti ka be pere amra so ka wa
Wouldn't it here according to ye when in Mammy and Union, one why you say, well, one why you say. It's Frida Kaba Uba Tia Siaman and the Kawasha. A man who walk one more trip running in a chino. Uba Preso one the Kawana shall Frida. Kaba Preso. There is a brand of Motiano and Maker. And your Motiano and Mammy and Union say, it's no, and a Uba to go, you walk, baby, a walk on dino, walk who madras like a same you know. Access a good protein bag in Wamba. Was as a sad ross or not, or better baby, I would say, or better the aqua or my bar. Still, Opus was a deca, what's a one, sir. Hey, then what was say? A baby not sorry, no, what shall find gave me a way back in the Sicano, or could train in school on the sacra and on farm mount. A cranny Sicano, dear mammy. We keep your mouse and our young Bosume, or mammy 300 CDs. Bosume 300 cities. But I know dear. Busumi piano or the bar on fairly. But why? Or what can you? I want also or what ya dear. Yaguso, your first obey your friend and also a person Ninka. Now, we want to say on Noah and the Yaman or Atsenenka and see your person your neck Sabe Edi and Como. Na ye wunu DNT. What you mean a giant ya bayi aquatin feet, sa na a name and so I am to talk to Tosana. Ye wunu secret be a wobiano. Say na nene ye be near relationship no more on my ye womb. Or say okay, or say the lady is crying because her boy has the manpower system. I'm Joyce from Kade. Okay, Joyce the young quay. Hello, Sabe. Yes, madam. Bema na promote saying. Okay, yeah, the Christian say. Frida, ena edia samo ababedan yen. Na de work nyina say we ya branch in fact, one wo tie bra wo wie GHS wo hu no. Wo boa ne kwan bebre so. Kai se ebra wo wie GHS no kura no, wantwa ebi wo wa wantwa wa naja wo ma no kwotro remedials uchi aka tertiary wo hwe no wa but prekope usi winning intimate na bi ya wo just wo hu na de kuro ntia bema ade na si ya wadawroma so minim baby am dina make as say and ono anso whatever transpired, I went to her family and told them everything, so he's aware of whatever happened. What's wrong with at the crop? Would you so and in a giant dear? One open up, one cat. I am trying to try my friend Ebusia for no of my friend. Namusana said, "Didn't I'm assuming to many band the one mobile they'll tell you." Well, no person will back in dear and can't catch them and can me there. But so me now me if he has anything, he should go to court, please. I can't say a word. Communing where I'm speaking. Ezra 94.1 FM. A word room. Minimum so pizza here and Ezra dear winning. Yeah, and I'm saying patrol. Many be I can radio. So if he has anything that you want to discuss with me, you should take me to court. Now when Ebusiano Equosia and so the awo catch a woman in our son almost so kaye. Madam, I said I am not going to say anything here. Whatever if he knows say I should take me to court. Simple as that. When court calls me, I'll come. I'm not any partner any person or NCSA and a woman yan wo NCSA no akro no an ye ne ha. Don't want to. Woman twitu ne ya twese kan. Eya no. Please. When you say also no ade kura na asem no de kwa baabie e na wo feel say baabie o de bekwa na beboa no so feel say court no de bekwa an ka beboa no baabie a wo no feel so de kwa eboa no no de baaye enti wo na abeka chance won fan court me na me catch up say me can say wo na wo so fan court e na me che say wo se be say bia wo no obi nya asem a wo na wo be choose say me de court dabi me de kwama sofo aka ane me de kwama so mesi aka enti wonu na wo feel say na asam no baby odi ko ebe ye enti say court from na say wo be kwa na ahanso afre wo a e wo say wo ba ana wo say oje so enipa bia ye nipa pani o wo nwuram e bia na wo fie se be Mama Patrol Bebre, I don't want to disrespect your platform. One. Disrespecting the would be a mama because say what can say
fa court na what the court wa ubakwa what bu anim tia na wie disrespect na de what you can disrespect me dodo dada but e madwuma me ye me hunu mu sai subai we me hye bebrenti en hye da ha me because me no me wo ma asem na me se o me kwa ba so me se akama but to tell me pan say fa kwa ha de oba what di matema wie nti one day ye fa nto so but en hye da ha me sa de me kan say ebra wukohia abusua no amoka ye no nia ebia baba wen ka say ye ma no wa ya ma no ama boto ye mu aba na okay or the line na to so be sa fe no e de ma biem say wo ka say disrespect eno na we di ka ye no wonu ne kura na asem eno wa hunu court wa hunu ha eno wa se me de ko ha ena me pe enti say wo ka say wo no fa nko ba bi dia ene na wo aka che ne say wo di akwa ha me nso be de be court but to tell ni pa wo che ni pa ba bi a wo fa nko de eno no wo to be che ni pa ba bi a wo fa nko ya mo me nya hantan kasa hantan kasa na wo de wo ye bia no eda wanim obi akoma na wo di agoro sa wo ko na busua ho no e de nhyehyeye na mo hyehyɛ ma wo ye na ababa awa no ade atomu ana ade a lady na busu ebra mo ko hia ye no wo se ade kura dam so wo gina so na wo se wo ntumi ne wo ntira bie mu no wo kai ni na wo ho a wo te wo sister de na wo kai ye pacho de o kai ye no o ka kire me se oni mi ntimi ntina bi na menya be ma no o se me pa me mpene no pese oni me beda na ma mpene no eye no no ko ebusuafo no ho a wo ko kai wo so na ebusuafo so gitu mu wo ne be ma che me pacho ma ebusuafo ni bi number wo ne be ma che wo ne da dan ba ko wo ne da mpa ba ko so wo na wo mu aduane e ma ni die be ma na ka kire wo se onya be ma afa se be ma se wo pa pene so ne nko tena ne ntira ne nkempra na waseye baso wanu wo ba beda obu sen enti ensabeti bi bie na no ka asem wei e hye busuafo se me ka kire ne se wonya be ma wonfa enti bi kwa me ne kwada no wampere e na busua me se me ne ntira biem e na obubo o se ma no so aye ade so aka kire wo se kwani ko fa be ma pacho ebusuafo okoye no kwa ka asa do mo yo ma adwen se nka mo ni ne kasa aka chense nye we ni ade wo begina so aka se oni mi beja ya na se bibi na nyame ni mnukre ni esuba oda na edi wa ho kwa busuafo oni mpanyufo ne tena ate no enu e bi no koye okoye no ho abofo so babro so ayo ne se na we asem she can go to court and she can wo betu ya kokko so wakeka na she can go to court na wakeka na ni ya wie tisi ya trifi chimwa and just say ya ntebrafo wo kan ya beka bi wo kan ya beka bi boy wo kan ya beka bi ayasam mi anwen ho wo ko de o keta no ana wo company fo ho no e de anu na awie no ho na want to mean kan wo ko ho na wo se wo ba wo mpe no no wo na ne tie na wo se wo mpe no e bia ye ko ho no mi di sika se yi ato wo ma abusua se ne omo baba no me ba fie baba okokoko mi ntumi ne ntina enti me ba ye no me ka kire abusua se sei enti mo de hie no monye mo ade ena no ano no ena oba no se twa ne ho abeka bi foforo aye de a kire ye ma ko de pese ye tie firi wo ano no because ono say ye nyiri ni yes and 13 years no start to catch what ocho so ye kra na je one pass ena ye tertiary wo say na ye go na ba so fana year no ena sa okofa wo fona problem you buy no for say no so pese obeko school what you catch them say one go school dia won't me na ntina it's problem o buy e ne see here so ba no wo ba yi ho and no sometimes Edia you go tire a man no eba mema no there must be a secret there must be hidden bibia a man no yeah mamu tibika say you don't biem so you have to open up na sama ko obia wo bibia wo gina so ye na ade obia ne de oye wo gina so ye na ade na adam na make say abia obi di ko ni fie ma ne ye no obi di ko ni fie a esai ho enti ebia lady wo ne na tena so many years but adie ba ko bi wo
wani nye hu enti wo ko fie ho no wo ko ka kire busuya enti me pa che wo ma ofra mi ade ba ko bi wo ho a lady wo ya mani nye da anye ho ma ka wonye da ontie enti na me sibi ntumi ne ntina no na mo mi ko fie no mani na wo ba ko enti hihye ya me ya etu wo fie ho enie se ba ya ye susu a wa ba ye nchen no ye be hu de ye de ye ka na de okay mi ko fie no man kan kire no man ka de na ka o ka di asema o ka di asema okay what's the mama tell the lady to go to Antwa court say what's one fan court nto obi a won court wo de be court no betri e de ba ma court and makosam court wo betri de akwa Antwa court wo betri de akwa Circuit court Supreme court one court nti we no Margarito GH say we should tell the lady they say one fan say me in Antwa court. I think that will help that man too. Mama, I think that guy is afraid of he think that you guys are afraid of court. Yeah. Ma obiare na koma wode nam wiase. Obiare na koma wode nam wiase. Assembly o ka kire obi obefa ne normal. Obi so to me normal no. Ade na dey ya yen ka boni dia 13 years na wona na tena o. 13 years. I remember 13 years nti wona mo a na emema ense wo pe 13 years no no tira ye no siutes ama amwa reject wo mo Pachan ya kasema ye di wan chichi mu na ka ba ko na so se bonyo besi na ne fa we de wo emema ama wo mo pe wo se bi wo pe se e bi anke be ware wo mani abre a wo reject wo mo Pachan ha bebre baaye be dodo be sen Pachan no omodoso GH ni one person ama wo nom Pachan enam se na me ni obi wo ho dada nti na man pene no because now when that's what say we be ya wo dan Pachan be me ho ade obe ware wo Pachan wo do what na fie say na yere ti 13 years ya woni ne stream pressure how beautiful say so me had ya wo dey pejam ai Frida pejam me here MCM ensu pachobra ko hono fast mame emema bi Frida pejam mame ayo wo madwen say wo munya oba wo ye soft wo ya onkasa na wo chika kra wo di su na wo boy mame kan se minchero emra wo Ghana ha no wo di agoro wonya do wan what to di pa no so akwa bokoko okoye noke masa hweye na ja jimisem na wo keka wo gira wo ekeka de ya ogan she can take me to court and work ja jimisem na wo keka no ye betu ya ka bi a che emra e Ghana emra mu no wa ware no kokoko na okoye noke Ghana mra e protect no now we na 13 years when you should know 30 years just so be bia wa no aka che ne say me wunya be ma fa obi ba so ba ware no me ti ware obi wunni bibia gina so onye wo hwe onkwa ne se wonko ye wo gina so okoka no ho say ebra wo ka che ne say se wonya be ma onfa no wasan bai so on ne beda lady ne bu ofu say wakasa asem na training to one ne na wa jimi se mi awuye wunni aba enu obi ni sa de wo yara nka ba yode oya shawani wanya shawani wona wo bia ona kan se onko enti e dia ne ba ya wo twa wo aba na beda ya enu kwa no wosenko wo pa cha wo so wanya wo hwe ye nua bai wo sitie onya wo hwe kala ayi mama bia esisi fo se di se suban kana wo fe wo dia ene e na che se ko yo ba minim ne dade but metimi aka on authority say brawen twa akonya ntia sa anwa forma se onya ka se onne wo ne tie won ti say wo tribe man no a wo ba no oba wo ba ye wanya o wo mu di no kura nkasa anwa forma me na mka kire wo mu di no kura nkasa so no because wo mu so wo yeah wo fie se efie ngaga fie abosom kakra wo ho ani adane na se okọ no koye basabasa bia aduro no be che no obenya mane enti wo mu nyesa na ka wo no obi atira 13 years we go school we are graduate university graduate Jimmy graduate we Jimmy graduate e dia be so because me JHS
etu be ka se e dia kire me na se wunu sane ma graduate enyansa nim e wo se wunu sane ma we nyina atoto graduate enyansa nim ko school wonu mo de eti enye ne a won ko bi da ye wo toto woni ma nyina kala mama yensu enyansa ye ne ma de teno na obego honu ma wo ye se enko wo muwa wo obekọ wo bunu kwaso obekọ akosu obekọ na ade ade be ye wo no eche na wo busu epe no be bia wo no wayo wakọ sanity na so na wunya no na de totompako na be share difo what okay wo ka sa asam na kire wo wie ye no o se be pa no wadan o pa wo chompo wo ka se bia se no ka ye no wa ka ni ye facha no pacho de bi eye mpepre ho ofo se me oye ya mampene wan pacha umpo pacho da bi asema me ka ye na nya se nka me ka de kire wo enti facha me pacho de bi wan pacho ye fa ma se e ma sabi ye jibi fa se ye niate ye niate nka ye de eni ensam ne ya na wo obetimi aka asem we ya o tumi ka asem we fa nkyerɛ na wo ka asem we di akyerɛ ba wo wie yi kura wo anu hu ampa ne kyɛw wo sai ne beda o ne buo wo ne buo ni e mama bi abani buo mama because we feel say e ma dodo na nam wo mo pe me na kura me ye dia no ato wo so say ye yene no wo asamna na waka ai sale wo di tim sa babura sembi no to ya mpia na so ne de hu adwuma ye nyi ya de kura ususu se eye ususu se eye oba no wonya anu nti ene wonu wugya ya na Mampacho ebedu baby no ebeye madwin say eye because of me tribe no enu nti ena na wo yesa wo be hu say your tribe no so we ya nwunani no me pacho an adan because man na okofo mu nyina no mu nyina mu bako bi eni ho kra ye me tribe mu nyina ye ne kromufuo asantefo pacho an nti sana me susu ya no say wo ya nwunani nti na de wo hunu wo no onim so ya nwunani pacho no onim pa enti sidan na afei de wo be susu say wa mu na wo tribe nti ena wo ja wo what is what they did komo baby empacho debi pacho on fe din komo baby ya but die ma me ade property ma me hu ye no mama cho me pese me di betudwa eno so na asem no wonu so no pacho on se ne wo fe di ade I see yeah yeah I see I know se de no nyama pacho se no e wo se ope baby ma me ne akola netina cause baby a metie na ye obusu efie na osa somo me say pacho on so me 100 million 10,000 pacho okay all right I Ezra 94.1 FM Ezra TV enti me ebra me hwe ababa wai na me hwe investments abrantie kakra waye ewonimu ene wo mo tie no na boni bi anim na emputupru suddenly ni interest ayera I just want he's no more interested in the relationship na I knew there is something amiss I can't bluff. Oh yes, there is something amiss. Abranti eme wa place o yes. Yeah. Eme wa place o yes. Yeah, but na hanu a metie ne nsam no wa na metie ne na me hwe akua. And I'm say akua. Metie baba we. But there is a reason omuntu binka. But I think reason no say na catch akua. Say no no so mu the same reason na catch you. no ari enso ya gbe ho no ya no hia no ari enso ya gbe o le no ari ya nyai omompe ye try ya homo ga akodi enkomo wotse sebe enka kakra na mentumi atoto bombo kase ene esanse waye bi na ni aka no ene ntwa yie ye nkwana me mame menua bai enkodi nkomo mame me mo aha enia na pomote sen acha dum na cry udin
Pacho ye frɛ me Atakunadu. Atakunadu. Ada mo yentafo. Me pacho ai. Wata wo ho. Pacho ai. Kakra wo ye kakra na penny. Me ye penny kakra wo ho. Kakra wo ho. Atakunadu free hin na bai. Me pacho mi free Sunyane na mi free Bechem. Bechem na o free. Ai. Na Sunyane na atie. Ai. Okay. Ataiwe yi. Awie de boko. 2001. Ena me konkran. Me konkran na mkoshia abema bi. Aye friend Kwame Frimpong. Kwame Frimpong ofidua mpompo enkra kwa yi so. Na menene tsena nuwa C5. Nuwa 4 C5 brad demu ho obia nim bia mi kan. Se menene tsena ye se empratwen ye tifie ba ko. Enti ye tsena ye no 2004 mu ho. Eno ye se obetu kwan. Ye bobra kakra ye nsifie de wanyeme ho ade so enti wo tu kwan no misika ka ho ne maame suso emo susu sika kakra ka ho nti otu kwan wa kono na menyem be 3 months ampa anyinsem mu no me de minim se akwantu fufuro enti wa ma misika bia na me maame adaroma obehwe me maame woi me wo ka hospital Ska mi di be yi mi ho kra manya me wo first April 2005 ki yi mi Friday na enso me ka ho 3 days ni yi mi ma me be fie nyina ankoda e wo mu a kra na ni be boss so kakra na me wo ye no 2007 21st May na mi pra me nan nya sem ketwa na akra na ni boss so kakra no na me ka kire ni say omwa me ne fa akola ni nko school ene ni hwem ensem bia na ebobọ ba no na me hwa abrante na ware e be ye de ama me timi de mi twa so ntem am de me kofa be ma enti me ka kire ne se omwa me no na me hwa akola no ka kire me se ono no papa ahwe no nti se ne papa ahwe no ono ahwe ne ba enye news sa bre na me de me ho oden enti me no adwuma bia metimi aye ti me de ahame na msemati na me ne be mati nti me bo na mane no asuo wakasa emfre ni biem ye be hwa akola no na msemati 10 years na me ti abe me yinka da me hwa akola no ma ni benya 16 years no JHS 3 me so akola no wante ne papa nkada ti me de mi kru na me ne ti wona na onim se ni papa no achire me de me kwa adwuma pon a me sa kodwom koton ade me bedu fie na me ba ni bisa me ma papa bi ni makasa wo se ne ba ne me nti me papa Ben one Kwame Frimpong ho na ye me papa ha me na wo fresi bia mi di na chi so na de makola ne kasae ti me nya papa no aka mbezem ka che ne se on frɛ emisa akola na se na nso so akora wanya 16 years papa na kase utimi diverting biem na me ne hyehyɛ ye se papa yi wo na waba wo se akola wa hu se wo ba wa na ahwe oba dia mesrawo ensan emeye mi bibi ema akora ne hwɛ ne ha me o se o me akora kwa me fa na kwa brochire ampa akora wo form 3 a wo bewie e ba asa no akora be ye true ones onko school da kro me kwa ne performance yes akora nkro ma school me di akora ne kodofsi ye be chi no ansa na akora yi o sign bond na akora bo modern we school wa yi 10 na me bo abranti amane kwa me afia school no aba results na ba nti o mo ba be ko wanya ola ye be ni den o si me si akora mbe fana kwa brochire school kura de ni se na msi da bi akola de wa school ene ye the certificate na e kan asem ti wo de wo be fa no ko school ni wie na dru se ne ma nyina ye ready a no teacher can deny her so ma ne nko enti wo de ye fa akora ni ko school e bi na ma ba studio hey e na brand e be busa ne se ye de akora ni ko wura school mu a ye gi sei ma frena mama mfa da me kura me ne tie dada Ben me bo mi mu asema wati na wo senka me ka bibi kira no enam se obeye niema ba sentiment ni aka we papa ne se ne se ne papa ba so obehwe ne dia onhwe ne ba secondary school so papa ya amoa me
sabra me da hospital enkura nyina kɔ me nan na say doctor be yi me force mako mene na nkrofo office na misreska am dey akura ku school yi ti akura no kɔ ɔkɔ yes ɔkɔ ye home cons oba lesi nya agro roman father bi na me dwane to a roman father yi no nso assist me ti ewo mu a akura no kɔ form 2 first term me dem me gina classroom hese obi ba oba ene ekwa me frempon oni ni nua ba Lydia akwasi abaye na chiri ba woka ho na no wo faase ni nyina ne se wa bagana akola no ye be kwa akohwe no da sei ma prepare ye ko ye frɛ me abenti ya wan fa biem nti me susu me ka je ne se wo tu kwan me sika wo ho se akora no wo hwe na fa me sika ma me na me fa nya adwuma na me fa hwe akola no wo se mate na me se ne me ni babusuafo ye be ba wo ho abenti ya gi atum edu se me ni abusua ekɔ ne ye fra be me ya osan akɔ aburuchiri nti asem no ebo me so a first April yeah last year nam ko hwe ase wo hospital me na mabu ya hye me POP ti me esa be me ne ba no de ne number ne phone abrem se me papa so no wo kasa okay can some promises obema miska kra ko hospital na so pay akra no school no wo de ka me de ne koye manya ne ma ni nyina e ka wo ho nti me sira wo de kokotua sa aka no wo si yo mate me de beba afi me fire ni bi ma onfa ti me ni me POP ni nyina ne e be sene ko one of the TV stations ni bi eno wo mo frɛ no ti wo de ahopopo no kotua iska ne kakra abranti e be bra kola we iska e bi kura 500 cedis wo de be bre no akra ne be ko school no wo de 500 cedis sika bi anka ho biem me kasa no wo de bi a 500 eno de me ti ho me hwɛ me ba na no akra na wie SS na o ma twa paper no science ene maths nim oso wo Ghana ha December no waba abeya ayfro o sister efre akola ni se o magi ade no onsanko akola yi ko no esanse ono oso magi ade nkontini wan fa hwe na kaade e hye no na me de na eye mayi ntini ma me ba boy edi na chi so ne nenko omu nyina akodi 1 week na minim se kwan frempon fi abrochira ba enti at least sakwa no kran fa hwe ma ba mani 200 cedis no de akoka getia na kwa ko pe atade anampa bompo no de atane papa ne nchen wanye ono na atade obewro no ena na akra ne fa hye na be ma no so odi na chi no afa hye bi obeya ayfro ti ayfro no mu no me mpese me disturb na wo ye wieye am frɛ wo sister na mka che sister ka kira kwa me se mi sika na ewo ne ho no me meji mi wukura no a meji se sika no ontwia ma me sister ne so wate kwa mi akura ya wie school paper ni bi anyi na me ka kire wo se ya register no of deck omugusu register na nka wonko kiro abranti ese mate me de beba me bo no mba afi of deck no makulusu ti mi ko hu obi no wose ne remedials no eno bebo anti men fanenko na mko pe teacher ni no a menene ko kan ne so be register akra no wo school bi mu no wakọ kakra no wakiro me fra branti ya mam frimpon si oni kapre wa mami kunu no antre ne ho anhwa akola no because of the obeye yenti misika ana wudi tu kwan wantua mame o ka kire mi se mimi nimse onu ni sika menya 1 cedi adi a enye no kure kwa mi frimpon wa ha mi bebre enti me dia me de na ba ha ma course akola no aya menene no responsibility si ye sha akora ne de ni ba wiase wo si abrofo unya 18 years ya na ye ja wo hwe akora no wa hwe no mimi hwe ninya e ma ninya 16 years afi okaso obehwe akora no hwe no 1 year enti sa kwa mi from post akora nya 18 years na se na busuafo ja ne hwe a wo akora no hwe na nu 1 year ntaka 17 years e wo so hwe ne so so akora ne tifie obeko school misika ontua mame ekwan a omode me fa asunti mama antena ho se me ware nti me de kwa frempon aba se akola ne pepa ni eni ma twa akire no e kakura da school mu no oso okokotua bie no
wan tua ni nyina ti akwa na clearance form yan sign enie akwa na resource you know eno susu nie am from pon obeya wo be hu se hu ni bia na akwa abrochire nti na me de ne baaye yo me da se enti ya atakura do ene di nkomo no na chese kwa me from pon odi asem beba na kwa me from pon di asem so abampa wadi aba besi abusua ni mu ama sese akura isi me papa so obefa ba kwa abrochire enu ntu ampa bia bia bo ese wa ye vagabond no it's just say on school on bachire sa bachire ya papa so obefa ba kwa abrochire umu to be shako dai won so administer father ya no oni se ne papa ya wo hwe ni ya wo ba besim ya wa ma no anhwe no antoa ni suku so we are saying what report catch me say what if report the asem wo besi abusua ni mu what ma fa be ma na se be ma na mwa mi ama nhwe me ba no ane ke se be ma no ompeme na wo ya no wo na kwa me report no oni abrochire o abrochire ni ma me ba bechem ni ma work hospital ma me no me friend no senka skala to di ba ye no onfa mwa me na nka menyi me ho ma me na asi wan first kama eja ma bomodin ahwehwe we fefo am ya yimi amama ba me ba ye ma mi ebisa me niema bebre mata ekwam de me ni sika ensem bebre am se ma me so kura ye yi mi free hospital yi me ni sika kura kita me ntinka mesro se wo de eniema bi ha adwen a nka adan na yan ntwen ko wachi kakra na ka me ko ayiba me station me chiradia na ka mafro na waba ena ma mi koye ma me ne kwa no ofra kwa amfrempon se oba me ho mapam no kwa amfrempon se ne ma mi nitro asema me ka no eye no kure asema ka no ya beba udi e ba bedo so no afi de e ba bedo so do so na ya nkotu na no 2001 ena wushi akwa me frempon I won't cry. But try. Sabe na ye juma be. Me pa cho na me ton pano. Pano. Ai. E no so e. Onu de me koye no na onya adwuma bia. Nti mia na me ton pano no. E ma ni scatter de ani di. Obehya atade amia, obehya mpabo amia. Na pano no ye ton me efie bi na ye te ho. Bi ye susu e wo ho. Ti susu ni etuma we, ni etu ama we. Na eduru me so megiye no. Amiye se wo ti fie nti no. Saadi ya yemfanya adwuma nti adumara kwa ni weni ekofa bi na ono ne de ene namoa na msome ton pa no ti mesaji iska ni biemu ka ho no ye ko load 207 na ye de kokade ni akoton next ayi ni ye de ko oda ya woni wono ana ne wono a na ye de ko oda ye ko Cape Coast ye de ko takrade enti ye ya na ebeduru ba bi no na mabre sabre ne na domidwa no na wo crossing no so ne de call edwam ho no sini koye gare and beans e wo ho na no no so de koba eti rubber ne koba me ba do be se ye hwem kwa no a wo na wo pa edwuma kwa ma no ya ma mu nyina mo ye me patwa enti mutna di science na obenya akwatua mu kwan ai yet na di 3 years and some months and we 2 kwan okay okwa na onyem me patwa ai aboso me say na menyem e ko 3 months okay and okoye okay no woni me say onyem me patwa wonim oye die ni oya asantini e na wo so e me so me asantini ofri ne ofri dua pompo ayi kumasi kwan ayi ankra kwan yi so okay e ho na ofri all right enti na before betu kwan na wonim na busua no so nim wa busua me patwa minim na busua pa me ko ni krom ono suso eba mi krom no ono kra de me no enkra na me koye no me ko say ase me ne madamfo me ko pebrabo nti me ma me behu say me ko me ko no mankra me ma me to obe pe me won kran na obehu say me wo ho no ti ma me ko ha dan wo do me ti ye nyina kra na ne ye ne ye ti ho me nua mu kra fi abrochire ba ye nyina nti mabusua mu die obi ani no wu nua no mu free outside ai eni mi nyina kwa me ni nyina na ti wo nti obi ani mu no okay wu nua no mkro be so no wo abrochire Germany na bi so Canada na bi so Canada enti moti otu kwan
when you akwanya no him ya wo na wodi usika ekwohye mu so ofentu kwan me da ase de ya ne say ya betena koforidua kakra ne be akoforidua ho no na wo say ebi makoye ntos ewo kumawu kurobi so sabo so sese aboma mo kwa abrochiri ti obekwa akoye ntos ni bi nti saa tam no saa roba sika ne kura yen ene wo de koye ti wo de ko me ka hye ne se eno ana hwe yen isi wo de kwa mesumeye den na se ne awo ye ne wo se odeko na me ko to before start kakra na me toji je pa no jofa no na me so me ko to ye before start any jofa bread no sister bi ko ji anu ama mi bi ma mi bi no wa score ye fe ne mi nsumoja won so to asichire pa no na makoji bi na me soso me meton nti wo don to si ni to asu mienu me fa ka kokoro mi so okohwe ye se eye no kre si wo don to si no nti wo kodo ye mu ho na oba ye no obeka se boys ni bi ko enti na nye akwantu se owo okofa plane na mom na ye de omonam ekoni bi ti ni maame ekoton wo so anwe asase kakra I say omonam from enye se okọ airport akofa plane enti ni maame ton anwe asase nukure ni ema won so nya kakra enti media de odi kwantosi no se bi o ka se one cd ni jedi edabi odi se ska ni nyina ka ene okoyi that is say ntosi ni de nti wo ankasa de enye se bi a physical cash kra we say na wo kind of where the shines de me de man no de koye no wan fa ma me bi enu na say se satan no me fa ne say 8 million de 20 be 1 years ni 8 million de duru wo de man no okay se wo kono so no onya ho ade ni ba sho da bi ana unya ni mu gidie se be ma wonya ho ade wo pushina manako se be na no no ti ya na wo susu so okwa the rain field mama arefie de ewo ba bia me de en on se ukofa obi na wukọ ne background na hu niema bia onsusu hu de wo ye enti me de me sacrifice ye so be ba ware me afine o me ware me so afine ana me pese boy na nkasa no onya ba bi ejina oko no bo apobi tu timu ana o promise u bibi ana o ma ho to so oh waka kire me say ai eyo be ba be fa me ai no be ware me so nti waka kire ne wo fa ye fe no fo wusu o ti ahoma so say okọ nti nka omro me ma me ho eme kan kire ne say eye no kro me na anyinsen na mo bibi nti na kwantu obi aba okwa aba ofa na ama nti me twa ya nya be 7 months no na me call ofa no ho ko ka se ofa kwa me ko wanim ene o kan se na me pa chi o wa ma o ka kire me se me nyi one me na nyeme ye no abepe me maame de one me nyeme ye no one na ekọ no me pa me nko abe ma no maame ho me ko ho na me maame ne ko ka se sante nka bibi kura na me nim se enka wo beba me maame ho ne nka e bi kura na ma be ka bibi se ya kire no na me de me di free ho na me de buy okay ene o di free ho e buy nti no se de tie bia na akabes medru ye fa enfa course no na me ne betu am enko ma twetwe ne so aha eye Ezra 94.1 FM and afi Ezra TV ye wo questions awudo bebre bi sa no okwa no otene nka brebe no otene nka wo mane no fine wo si ne akure yi wonya hunu so papa ene de ekwa me frepo no na wone papa ti ye wo behunu ye no suban be no da na di che ni nyina wase ewura mu na ye hunu damage a kwa me frepo aye wo abusue yi ntam na fei wasan yi omo ba ko ahye wo mo ensa no 0558620300 0558620300 your first case no eye Frida Agbanyaga na fei sebe your first sebe otenenka oteni okaye Frida su enunti ye wadwen kire e wo no wafutuo 05 nti sida no obo wa utumpo ne biesa ibisa because when you dey oba na ni ade bia na komede
be me sin otimi sin bi eno kra de nka efa bi mpo ye omo tete abrabo ne ebro bebrebe dodo o si na tire bi gada courage na sin bi a wo hunu sase won so won tumi fa eni akrosa but wonu mu asem no okase tro wo mu no bijidi wonya remorseful obi ka remorseful atiase en mame no na edi nkomo ntwi wani me wi washia me wi washikwa me yase me fa bibi ho na adwuma we ya makofa abetu me nguso e de me misuro hu ahia me mentimi atena kwanya iso enti me say kanokora kire ye sister yenkum ni pakwa wo wa bodua ni bidua bo wo ano dua bo wo ano enti wo bodua sa no wo betumi awubi eti na nukure bi ewo mu na ne bomodi anso obeka kire ye edie ne si wa kire free wakoma mu nyina ne ka because ba bi ede mo kro no ye kwa ubeka mitio acha me eno kwa na me ka me me modi ahofo bia Agata Marcus mukọ ba bi e no ye si ebetumi abase efie ka yanka eno de ewo mu sai efie ka ho ana efie ka ho oh na che se dua na dane na emom se efie fo na asom bebe ye kwe de o si sem dua no o si dua no ye nanen eni ye ni asem no nso e ma akoma nkoto ye tini ye bedane ne mpredu enye ye gise ye siesie asem no e ma akoma koto ye ene fiefo nso de omutumi ata akire saa na ekọ papa no eye mumu fiefo anase ne mamu fiefo ye fiefo e de etumi ata adua na chi ene asem no nso ye ni esa akoma koto ye enti se wo se ye siesie asem no na ye ka siesie wie nso na se fiefo no a wo mu kura mu no so ye hunu wo mu ama wo ma anye mu a ye bra ba ebregu sane papa na ka se sanka ye bedane dua na oba ne be ma ni nyamla bi oba ne be ma ni nyamla bi si ye bedane dua na yes na che se be bia ye kono si ye ba ye mfa anima be ma no so na cosmos nka ho so mo amade a obeye bibia wa akiri okay na ebra mukọ akoda ne dua ne de edi nkan no wo de se de toso bi enu ose de wo yes ni mienu nyina mo ani asam no ye di asem no ba me hu se na we na komanto ne yem wo na hu ne ye ana konfo no oda ne dua no na ka se because se oda ne na anyi yi a ko be ka se ba kwa komanto ne yem because ba kwa komanto ne yem there is no way Marcus ne ndia me ka sa ne se oda ne dua no akokọ no be ebedane ne yem kire ewi ebeto we yenim ana me ka kire konfo ba za de na menua ne ye dane ne dua na aboa na ba beto animanim ena obo na ni kire me enti mi ye wie na me ka kire menua se wo kwa be ma no ma won ne ntina biem ena wo se an wo ne be ma na wo mi ni nti wo mpene wo nya ndi se mo dane dua wie no mo dane dua ni wie no woni bema no awu mienu ndi no se ni ma beto so de a omu nyina ya wale edi ba we no kwa na ne buafu se ni ma beka no kwa na ni ma buafu eni ma nso no nso nyai na mi nwan nso omu nyai na je sa akoma ye dai entoyem aduabon mo dane dua na chire no ena saka we eno ye ho anabra mo kro no ehwa ma me ne kwa tu mi nwan ne fo se be ya won twe ne ho ama wako mitu menwa ne fo ase wontwe ne ho menwa na anti eno so ne be ma na wo mienu nti wonya no ena enima nso na wo ba ko no so nyai oh enima sa ne si ye ana dia gata ka no ntro wa cha ne sa ne si ye aduabo na chi mo da ne dua ne ye chire no girl no ai na me da na mini wo bi na atwe ho mienu kwatena ase se be ya o ka chere ya Helena ne se onja boy na chidie ama Helena ne se da bi me meti no masumsa ti ne ya ti abonti na no mu tin inside na Helena so onja boy na chidie ne enja na chidie china
asemo kan and I won so nya na chiri na nya na chiri tina there be no setama yebo omo dani duane wie nyina no wo sa ne kwotena se ya samba ho na wo bi a hwe ne ho na wo hwe ho but sama mo dani duane wie mum ye num nyina asako the same be ma ne ho enti mo dani duane wie a chiri no asana ayi wunu ahele na ekofa ne tad nyinsen na ba ana mo dani duane na ba ya dani duane nya na me nuane nyam ba kwa nam se na wonim na ya ne se yale no eduane ntia na nyinsen ne wo ho no wonim se wonyem no wonim se wonyem no wonim se wonyem abrebe na waka kire yi cosmos se wonyem nti no se de cosmos ka ne no ko da de duane wie ye no a wo ko mambo no eno no ne frem me ma me frem kanyam se me nua ba anyam enam se sa ne wonyem dia ne wo ba ye ne beda ne duane na nyinsen ne hye ho because ma ko sa de ne se na kwa uhwe awanyini nyinze na kwa be 5 months di bedu ni tire nyuna awoso okuta be ma bibia enti nyinze no ye kwada ne dua na busumi dunimu enti ye mpanse be 4 months ni enti nyinze na kwa ne kwada ne dua nyina na wonyem bat na onim se wonyem enkwa no so ye ntafo mo kwada ne dua na nya say because ye kwada ne busumi dunimu enya say because ye ne be me fanse 4 months mo kwada ne no October mu October, November, December, January, February. Okay. After year March. Ti February abusuminum. Ekoda ni duan ba. Onse na yanen ya kasa no. No wakasa bosuminum achi. Ansa na modani wie yane de she was okay. Na bibia ye kama. Bibia ha no biem. Enti bosuminum no achi se bosumi na ye ose num achi ansana ne yade be starte bra wo hu no se wonyem no o sei no no ena ne yade be starte ye me nuane beda ne duanya na nyinzen ne wo ho nyinzen ne de ohwe adaba January num na yare ne sa starte ye na nyinzen ne wo ho ho but mukoda ne duasa ne ho to no ye koda ne duane bronya ne mu de mi bronya ne mu no obefa ne ma okumase na me so me di bronya ne ma koma ne me ma ba me hu me nuana na so ate tika me pebusa ne se na misika bi nso wo no me pebusa ne se ada na wo so ate sa enti mo na no yale na ye di bronya wie yale ne se yi no ho enti aduro de yi ne ho na di se ansa January ne wo no mu na ne nyinsa ne se ye nyinsa ne de mfanse ya wada we ni 2 weeks na nyinsa ne se ye o hospital akropom sei we akropom wo mu ye ne DNC ana enwa ne bai enwa ye kwada ne dua no a wo sum 7 days na ne bnada nwume na ose nakoma na de ne kwato wo ndi ya wada no wono atmene ne te wono mo ana de na omne wura wono mo ana de na pie bai okay eba no a ebia doctors no ebetumi akase aka che busua no se munua no ye wonu maduro senko yi akra nagu wo mutumika se ya boss na busuafo na yenum kombeti munua no wanyem ena ko yi ato ago na ye se ni abiade wo man ka bibia wo man kire se ya boss na no oye na eba ne sa bia nka bibi o ma me ko twa scan 1.5 no mu peyale no omo ye omo ahu nyinze no kwa no mu hu ye ena sa koye lab 3.6 eno nso no ma nka bibia no mo se nka yemfa no mrest interest no mu hu yale kolo modi no ko hospital ma ye ka che mo se liver and bibi kidney mpacho ma ko so ende doctor mbusa na wanka na letter na ye de ma mo no a na na ya ye ne kasa ho man so ka se o ma ni nua kenkan ya ye sin tokro woni kidney o se ni liver ho pacho no ye baabia ne de na o de baaye me de ni nyina aka ho de kwakuropon hospital o mo nzo me yesa akoye the same lab na biem 3.6 eno no ka kira me se ese na nso no na abobo abegu na ha sei ana danso ye kwada ne dua wa ando an marcos papa ne da ne dua wi otwa akoko na aboa no nso na abobo na we wo hu bi aboa no nso na abobo papa ne yi ne maako ana ka se yampa akwa ne ngwa hospital na ada se obewu anase obenya nkwa antoa ne oda ne dua ne kan oyiyi aboa no nso na mgina hu bi sama akroponzo no mo ka kire me se me ba ne nko sentreso na ese ne nsono no na problem abem
Womo discover. Skadie. Cosmos abushia. Sika omode buy yawada na 1000 na work na okwada akropon na 1000. Then I want to say yawada no the 1000 by. Me frame menua na dia atum say yawada na wo ba no. Omuma na 1000. Enti 1000 do send womo de amamo. Wasi menua ni free menua baya ni free omu ho ba omuma na 1000. Ena ye kwada ne bia na sika bi ama. Ena okwada hospital no 1000. Ena yawada ya ye kọ England kwana so 2000 just 3000. MCL say Helena Enfoni no wo hospital no wo wadaroma mofa ento so emayen na sese kra de mu ya ne mu adempo so obetumi anya 9 kra agina so otumi nante timnande okwa yeso so ne de neto mahase agi so de na hye wo motuom okwa akra ba no sabofa enti Helena Enfoni nsese Central Hospital no wo hu eno mo so mo refer na akọkọmfa na che o doctor na ka chen so obi afrem so mo kotwa scan to mo kotwa hwe adekoro. Okay. And see Helena Foni and Sabre way in the current situation for Nino and ye de atoso no ene motion no na chese ne akai akanka se no mpe utu ani akohwe na de wa se ka mebobo to ball atuball se bibi kra na eba akofa duabo ne so akofa duabo so say you are happy mama no do no mom na burum na di asa na bonsre hehe shadi akofa dia ma ho e bi kra na sese na free wo e bi na sese na free wo enso so sababa wa nyame anye no oto a enima wudi mpankrofo anu da na me kwa me wu kwa no ya ka che me say ayi nyame asabone kwa chichichiri na papa mrafie enso wo die tumi tu obia de wanya de kwa wo na de yare nti say ya ka say ayi Helena Afrimu a na ka say ni imagine ni so me ti studio ha mebo me nsem na say ni ma afere ani imagine ni so wudi na mebo why di na mo sese abronte ya mukuru ho abodua yi na bokwada ne dua na ehwa mo se akwa we di minyem we should minyem we di minyem sese wajem ana wunyem anima wajem aposo wajem emotinko MC Fabra studio sese dia wajem enti bukọ bosofie okra ye dane dua no amohu wakwada ni duada amohu say yes akukọ apre no ada na yemu abeto wanimu akukọ nda na yem beto wanimu kacha minim ho renti minim akukọ na apre ameto wanimu obeto wanimu konfo ba no wono beto wanimu konfo ba ni se eduana dan ba akukọ pre beto wanimu ti akukọ e pre ba nyina na yemu nhihyew na mu wie ya wa ba makro na we subi nye hey Cosmos kura bibi ya mi hunu bida ti sese de wono kura no waka no wan fa bosum bia amoni dua wa kire wan fa nsuo foforo amoni dua wa kire wo fa ni nya wo kuro mu bosom me kwa ko minim nsuo kura wo minim so nim de impo ena wonya baifo so a wo do ba yi ata kire ye no se yenya ninua no mu yibia ese de na agata eka no sika no ewo mu se enfree Cosmos on a bus trade but ninua no mo no 4000 eni ade wo mo de ba na maje emu ayo ba se de etie bia no saba ya wo hu be sainti ye be saman omo amabremu ye be saman mo eno de e wose ye yo na ye ko na wono a sumankwa hin no a etumi ekase edua no o madane
na every word ya na kyerɛ sɛ na no kra no aga Marco they say what you say say enye ni dua bo no na hu so hu me dem nti ase sa nti ase asa se fiefu se efiefu a yeton no ne nti amenti ase se me ma we kon na ma me nsa na ewu ya akwa sa afi bia asa ne se na ya de akɔfa so duabo mo a wo mo mu wi nyina enye duabo eti wo a wo be ma ho kwan no ama we duabo awon de wase yeko na ebeda ya di pefe se mo abodua ne de but ebi yadane enye no na ekum no na emum ye bibi foforo na wo no wo esan na afei because say pa de so de da yekoso ya ne petri but anima enfa bufuo modua bi ote wano asem ye powerful enti fa wano faka insurance to nkofo abraboso dan so de bibodua ne ye wahuni sister ne ye wahuni se wubufu a se nsu egina wonu why wubufu a se nsu fa gina wonu ade e frɛ ni dua ma we ni mienu a wo boy no enye de atwa to cosmos okumu no a oba papa we wo so won hwɛ no okumu no de atoso mienu enima Helena de wu no wo fe on se ya kasa wo ko hwɛ foni no ne ni so abetata wani ase onya wo besu but it's too late wuti ahwemi nyina ni so na tata wani ase enso aye too late wunya ayanka ensi enso hwɛ ese a wati ase mponi o na se yantumi anye no na ofiri mu a obɛɛdɛ ɛho dadwena bɛtɔ so enya asɛm ketewa ne mɛn enyini a kofo bɛka kyerɛ so ɔbaa bi a yɛfrɛ no anima na bɔ wo ma medua suwe bi kra na wo die yadane bia ne free die free sister mesro nya akoma ne nyina ka ne ni akoma but ye bɔ mpaye no a ye fa nyame ye nya akoma ne ye feel say ye ntumi ni sese ye tumi aye ebeye ye wote ba wenye de twatoɔ kura wo differentio e di abodua enye oba wo yesa ba ma bia kura ba ho obesoro because onim se bibi keto bia ubebo no dua amanawu wo so dua ba wo bɔ enche na wotwe bosome na take effect sister promise me se free na ekuro umodua bi ka kyerɛ me ansane mako kama wiase nyina ante se free na ekuro me anima me ka se de mehu ne dua de dua me mobi ma me hu na nsama sore wan ka dia na kyese obebodu bi ti kamiti hye tiefo nyina bo enipa pempem na etie ye ka kyerɛ wo mu nyina mo nyina ni hunu bi no ma so nti kan sɛ yo besi aka no bia de ba wuti mu sɛ kan bia kan sɛ yo besi aka no bia me pɛ sɛ wo ahye me ma ko mbasa me kan mi usta me kan sɛ de wo ti mu bia wo ano no de ba gi atum sɛ mi ani ma mi ti yanko eno na wo kaba no yanko mi bia ma no bo obi biara dua biem da biara da enfa ho ne de besie mi bia ma no bo obi dua biem da nti na asɛm a waka no no ne yɛhwɛ so wode bɛyɛ adwuma wobie wa no bodua bi ma de na nyam erade mindi okay nyame so no bedi ampa nti sade da yɛkɔso ya ne pitri
Yenye nyai mu because afa ne de company fu anim e person ni ho sign ni unu se ni dua no eni ho bi na afa baby e wo se ye fa no ya fa Helena so ekotwa scan no ma hwe ne yam ni ya hwe se bibi e na atochima e wo ne yefunu mu ana se ye kidney ana se ye liver ana heart enlargement na eno so ochina ye ba ye de ho update ye de ebebremo sade kania ne ye nti ama ye ntumi anwie ne sade e wo se ye siwie no na so ye bre no aso amasema aduo no kura no aba beto so nti ye de mu besi abodwa 620 300 and 0208 340412 0208 340412 0558 620300 0558 620300 and 0208 340412 obeba o manu na fei afutua wo odi amanu no wache wadwo say ma good afternoon, God bless you and your team. Ma, what the man do is no good cry, but it happened already, and the reason why my lady is crying so one reason, okay, me bacho yeah ma o comment no enye short ema ye ni to me enkenka ni ye was say I'm minister wisdom with anybody akasa free. Hello, we didn't baby akasa free. Okay, Johnny, it's you. Yeah, on one baso onya kuma na msemu wa tabana man why. Eh be ma do so nti da midman. Nya be sem we go go bisan ko ni ma. Me da say, we didn't baby akasa free. Baso we do story ni kasa free bo apa. We dey madawa na machia woni wasi ko. Apu se ya no man. That's about common when you say, man, you share or more for us. I've been probably about to number to my other dead, Bushum Planka, by Yanka, or no more so while you. So, obviously, it's Chansoa. Let's say, one so a similar money. I am what the Baya. Ba mate abrante no ho de a ono aso kontra bi gutnia yesterday be ya e bana abam na da o de ada ba ya no ne manyina be koso wa no wa onyame o sha o good afternoon me the rich love me mo dan by oti region me uncle se na niji ababa wa hu pa wo person wa no we teacher me wo betua na bright price ni bibia we dey ne ba dia ka say free Yago yes Robert Yago ba ko de ya me adom they are going let me tell you about 32. Marco Kakami Kenya, ya papa no, Nadauroma. Ojani, because there may be a Uba or Jacolano. With a one Jacolano, Abana Sana, when you say 18 years old. Twas also Ataka Bufro. What Papa was a Bumami, Quatia, what I was at you and do any about what every day, whatever Mamutu Wana. Upon seeing Tennessee with any Yano, you better become a boom. Medasa Papa. We didn't baby akasa free. Oh, I just couldn't come oh, ma, would dear, Yami Shiramo. And Muchachrepa, and your futua. Modema, so Jana mine, and this one say you so. Yami see and cannot correct. Mema die ebi mu sisi madodo se demo se wan so wo bayi ana o kofa atabo mo adima wo dema no mani na ge se wo nya ba die agina nti wo fi ni ya ba se ese me ho no so o be wo ya dema no be tumpo adabo ana wo be nyina cha wo ba. Okay, ubenya cha wasem mako mera ho pa o menua ba yi case no mera ho papa na so minim se woni wapamfo no ebeboa no bibi ho a e wo so tumika wasem chia Pastor Julius I'm gifty from Bogos so we didn't baby akasa free ah even kwame de kasa free abega mafi I say man yankwa oh wow
Ana ji bu ya me kiwa men class. Emanu Emanu to me ja me mana. Na ba ni ewudi. Emanu to ka to me ja ma na so a. Na is abura me duke ya da ti be tita. Adu na e be baka. Ni ni be ma no ye no. Sabi oji wo ge yi. 100 million no ba so be lita. 100 million lisa. What na ku ku ma se ko aga ta kwa na 100 million lisa. What an bi ga on. On se le ba. Mu so no be ti ga ni e de na ti ni e sa. O mo a ya be. Ana mu na be ti ga de so ni na ma ti sa. Ai. Ni about to mention go say pompa ho 1 10 hour wo. If you 10 and so ni me onu be ma ti be ma ne den. E hwe no. Mo mo na be mu de builder. On ko to ne de mo ne bra. Na mo fe ku na on class ni ti ba no. On ko to no yin ni be ma o train ka ji for na wo di no. On on se no ka chen ku wo mo ti ti ku en. So the for mo be me di no no. Ya no abetre. And then Yamawa Petrampa was there must be a problem. Well, we didn't be a free. Hello, Mama Kosia. 1937. About that in Kawo. And Council Papa. Mikia not happen. I put a candidate. And then Mamuano and Mariana Ban. In 2 of 4. Oman, Mamma, for fun, someone at the bar. I feel near the Daniel Atlantic. Marcus, Auntie, Mammy, the American, and I will do more than yet. You said, Bibiano, baby, a baby, Yampa, or say, dear sis, Mrs. Sister Bibi, or what I was a one more eka, secret, was a one more APA. Okay, or say, Mau Nefaji now Lenos from Volta region. Within the baby Akasafi. And here within the baby Akasafi. Hello, good afternoon. Good afternoon. Me bacho din the baby Akasafi. Ezra 94. Maybe there's no Ezuma yetio. Me did as my hero na me katafe dance. Ezuma yetio. Me did as my hero. Me bacho mano you know never for front to mame. Within the baby Akasafi. Ose mama, she's very beautiful and she must stop crying and she will get fine guy. Pass her man no chill. My name is Margarito GH Moro Market. Udini baby Akasafi. Me pacho mamu ntie bo hu wo TV no empredodo san ye beka sa asem we madawro ma. Udini baby Akasafi. Hello. Udini baby Akasafi mama. Hello. 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 Within the baby Akasafi. Bacho, but a person saying number 2. Yo young mame. Hello. Me pacho say broken heart is not a small disease you. I am going through the same problem. Me di the Bernard in the Abba. Obi say I need a number or say please I need a WhatsApp number. Will be so the no messages no do one epe ababa way number was say please Marcos kindly call a family member and hear from there too. You try say your friend was your penny no na so na ne phone no e wo off inti ye beko so a try kopim say ye benya ne ye hunu problem kra na e wo ho a abrantie no koye no ono so e ko complaining madam Roma da bia ye kan sabe ya mo hijack line ne sa no na se wo sentie hu na wa ma obi a opeso oba mu kwan ama wono so a che na adwuna ne wa ha obi enu nti wo hwe ye TV sisi a e na ofre wo fa number no wo TV ne so ene ya ka cho se wo be fre na ye ne wadi nkomo adwom no wodi ne ba bia ka se free Me kwa me dia ba papa fie. me kwa me wa fa kwata ba papa Me dia ba ma se wa sante mampon ku fia se no tan coach. Yes sir da bia me nua ba. Yes sir mo fra wo du TV no. Wo du TV ni na pesa wo to nkasa wo so TV na ba wo so voice ne wo na entai. E ti sir wo mo. Ayesa na mo ha ye pesa e ba program no so pesa mo pa fie. Mo fra cha ya mo ntie de me nua ba e ka no. Me nua ba de me ka che me nua ba ne sei. Mu ya unim de wo benya.
bɛmɛ wa fɔkɔ bi so aboa ɛwɔ education yɛne bɛmɛ yɛnim deɛ sie ɛna ɔso ntumi no ntrɛ bi mu a ne aba bɛma so ntumi no ntrɛ bi ni kwa so kokun ho eni kwa so wodi awreho a na ma wo kra wo hwe wo kra na wo hwe wo kra wo ba no ho na ɛbɛka wo ba no eti si ne aba wo pe bibi ni wonya bɛku bi kro ntumi ko no be ko bibi to so esu abayo isu nyina chese broken heart na chino na broken heart yo odofo ebinchiwa ofisa enye ya ya papa hwe esu abayo isu chese wesu ma tissue kura no mpo ni nyina afọ wasesa tissue be ya 20 broken heart yo mini abe ma woni obey ti saba be fa no ai samba fa no na ebasa ikra no betumi anu madura wu se emema bi mu ne mati a wo bo oba ne fine oba betina program yi so wanka sambo ne bia amfa ho wakasa bebre afa ho se wo ye ni papa enti twino ho na ene ye bia no akonya obema bi ti se wo ebia na bema bako akofa no anya ne ti se ne na wo ye no enti na ababa o su bebre se yo tina o su bebre sa mi abema awutie mi so obetie me ka se no afa mafutuo yi a anka wo no ba tina ware no enjanu na broken heart wo eya so wo ma oba bi broken heart na so wo jan ho no ba ko na obakọ akofa no so no so ukodo no ukodima no no so ma broken heart a eden na wo so beye eye question am dia ma fafa comment no fa bra eden na wo beye sort of for mini abema mini aba story ye fancy yamfo any sad story na mu ye ma mi ya ono so abua bema ama isi abema ye tu kwa ya hwe obi a wonya no san so hwe ne ba ma ne so abema ya ba bese no mema mhu ai se da me bi mu ye nya mu den mema bi mu ye nya mu den nya mu den isa ba bia mo keka kwandi anodi yo anode na me nua be ma samate sisa na afemi fa second case ne helinei ani animei ebia ya dani dua be si minjai be nso se minjai bo no den e boy na kasa no den e wonu ho eden na wonu ho ana wa cha me mo wo wuda yare mpaso wo mpaso se bi odo wo mpaso a wo be jemu no wo so ne na wutu tu ne na wutu ntu tra am wawu wo tra ho ama wawu na me nkasa mfa me nua ne man su de hu onso ne be ma na wo wan wo de mpo de wan mpo de anka ne bi hebi obetumi asene usika na obi so wo tu yo be den ahwa mofre munya mama koma mbrafem na ayelina ohunso na menya ba wutie me de bia me de meka ne se so wo kunu ana wo mpena no be ya attachment a janima no na kire bi nanso wa ma me ka asem ya ba na se wa me bo odua na wa maka no mi ansem bi anfa ngu so ama enya timidu besia fetu hofu mesiawo epa wo chow so pese de bia wonya me videos yi bi hwa no like no share no me notification bell no notify and no na obenya videos mimi videos Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid
paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.